nakwatira omulebo atari wesito omwazi gw'erizooba olwa kabiri program n'omushaho wawe kandi kushyirwaho abalyantonde School of Nursing and Midwifery obwa hati abakugira ngo mnongi omazire senior yakana nobasa kwija obigiteho abo kwambagira ngo abo bona babinire emishomo erimu certificate hamwe na diploma ezirimu nursing and midwifery hamwe no kuzarisa kandi n'ebinyamwingi kandi oguri kushomera lyantonde School of Nursing and Midwifery ayino cyano ngo kwegera ahari ebyo ebyakarumagezi bakugira ngo waza kwija okushaba omwanya ari Antonde School of Nursing and Midwifery namnonga ba certificate oshime kuba oshikire ojungu hamwe na nokubara kandi aba diploma oshime kuba oine certificate kandi oshime kuba oine na nemyaka ebiri eyo mazire uri kuhereza abantu omyamagara program omushaho wawe ndi Olivia Kamsime uri kujukusyaho kandi rizoba nzakwantu ganira ahashonga erukwata ahaburi omwe ombanta bo kuvugana abantu nka batanu noshanga abantu bashatu bine kizubu echa urinary tract infections narishi oburwire oburukuza omurahago rizo twine Dr. Justus Ambeire eja kuba natushobora endware egi neja heta ibihe birukujereta kandi okutwakubasa kwerebera okurebeka ngu twabasa kuba ntuzijanja kandi no kugira ngo tuzikinjire abo kwamba jangu okwekinja no kugira okutambirwa iwe kikuruguma aha Tayari West. Oburiro bwa urinary tract infection no burukwata muhanda gukushesheramu mpaka omurahago obuhati omu Uganda buri abucweka binabuna no butanyaguruka cyenda bubiri oburukwata abakazi abucweka nkaga na mwenda abarwire ba shukari Cheki 14 kandi abakazi benda bari abucweka 35. Dr. Justus Ambeire omushahara St. Augustine Center yatangaza aburiro obu kana ashobora ngo nokwata b'emyaka yona abarimo abashija n'abakazi. UTI abenje ndabahangisa infection muhuraje ati nyowe ndugira infection I assume ngo hatandikira konka UTI nekigambo short form ya urinary tract infection ningashi oburwire oburukwata omuhanda ogukushesheramu just that omuhanda ogukushesheramu endwara zone zirukuza mwagata nituzeta urinary tract infection haza nizirga kuruga aho ahenkarero kushohorra omuhanda ogwenkarero kurabamu itweta urethra mpaka omurahago ahenkarero kubikwa nangwa gure ejendware rengaho eza no munsigo because insigo nazo zukusaparainga orahagwenkari filtration process harho process aho yo kwateshagama yawe ekubera mu ebichafu hati insigo ekabyozya ekachibinyunyutamu ekabitanu komurahago nkenkari ebichafu harmu urea harmu ebijume bitukubatumizire harmu bundi kore wanywa nkamarwa all that ebichafu ensugo niyereko bicencura ekabereta nkenkari orahago nustoringa nusto yenkari omuhanda guriya urethra nahigu kushohorra then okashisha niyo process now UTI nendwara eriko affectinga ejo process either muhanda either murahago ninga ahamwe tweta ascending yaba yajire omusugo atejo niyo UTI nekwata bashija nekwata nabakazi difference roho no kugira ngo abakazi bine mihande ebiri ogugo kushesha na guriyo gundi abashija bine gumwe byona nibukorwa mu muhando gumwe so niyo difference roho nico kushangira ngo umwe no shanga omucyara we yabajurwire omushija arukubasa ko batajine konko omushija yabajine nabasa kugiturira cyarawe
Okurugira Dr. Mpire ntashobora ko kubika enkari, obutanywa amaizi hamwe n'okuteerana n'omuntu arwaire bibaasa kureetaho oburwaire obu ahu yahiga abantu okunywa munonga amaizi. Oruhago rw'okureeba rushemeye kuba nori empty nga fure, rushemeye kuba enkari neehwamu washesha. So enkari neehwamu eta, enkari neehwamu yaaba ehikire ahabw'okuba oruhago enkari kwekwijura rukora contractions nk'uko ohurira abakazi nibagira ebishe. Oba ohurira abakazi bambaza kuzaara bakagira ngu onywa amaizi mingi garikutagata ningashi omukaru. The idea y'amaani neyo kugira ngu osheshe. Hariho idea endiijo mama menda ngu osheshe. Now oruhago nirugira contractions rusindika enkari eshohora. Enkari yo yonka wagira hi wagifundikira ukagifundikira ahantu harungi ukamanya ngu omu tiine ekikubaasa kuzamu, waza kugifundura nobaasa yari omunju nk'omu nootorokamu. So itself erimu bacteria ningashi obukooko obukubaasa kurwaza endwara. However oruhago turikugiha time obukooko obu kukora ki endwara kwekwijura bugishoboza na n'obukooko bwayo. In the event ngu enkari egyo yagumaho munonga yo yonka neyekorera endwara tugyeta urinary tract infection. So cause number 1 abatarakushesha omu bwire oruhago rwijura iwe nonda kugibiika obanza orengarenge you are supposed kushesha. Abamwe biine akakari kakye ahabw'okuba enkari tekukorwa dehydration. Abazaani b'omupiira biha tunanywa twizi nasiiba ningamba all that nizireta dehydration. Okora akakari kakye haza oruhago rubara kwijura rurema kugira ruta kusqueezing enkari. Kyokureebera nibagira ngu nywa munonga amaizi. Why? Because noba noshemeza ensigo, noba noshemeza oruhago rwawe, oruhago nirugira ekikari kingi okishesha gye ohurira waabagyo. N'obu kiraba kiri kityo omuntu abaasa kutunga oburwaire obu omu ngyera endiijo nk'okushesha omu mwanya ogwine obukooko ninga ogwakozesibwa omuntu aine oburwaire obu, aho Dr. Justus Mpire arikushobora ngu omuntu yabutunga omu ngyera egi nawe abaasa kubuturra ondiijo okurabira omu kuteerana. Contact ni aza nkira kubona kyaba kyara munonga washesha aha uriya nawe yasheshaho. That fall back ninga omu bucket ninga somewhere nobaasa kwiha obukooko kandi torudde twagizire ngu omuhanda nimugufu oyihemu UTI. Then twine okuteerana sexually transmitted. Hati okuteerana oku nanakishoboire okakye konka omushaija yaaba agiine nabaasa kugiturra omukyara konka omukyara yagiine nabaasa obutagiturra omushaija, especially hatabiireho contact y'obushaija na n'omukyara. Now okukikubaho na n'omukyara yaine ezindi infections nka STDs hariho likelihood ngu ng'obumwe kwakuba nanaaba ninga nayekwata nabaasa kwiha obukooko kuriya hansi abutaha haruguru. Egyo yoona na sexually transmitted. So omukuteerana namwe UTI nitubaasa kugiyamu. So twine contact eyokuteerana, twine contact eya usables, toilets, bathrooms. By the way, it's very common in bathrooms. Abakyara abakushesha omu bathrooms nana ezezi toilets tari Peter aturini waba or kino kashesha gye, you might not get an infection from the splashes. Abakyara nimwe nomukimanyi omwe kwokushesha hagira those splashes ezabo haza nangwa abingi takwesiimura obundi ka splash kakugireho infection nayo takagira ngu kakugwaho katekwata. No, it should be a process. So obundi kwokwesiimura you might prevent infection kubaho. Omu baana bato baheza kukwata oburwaire obu bwa UTI babaasa kworeka obubonero nk'obw'okushasha baba nibashesha obwire bwingi. Abaana bato nebakwata nikyokuhurira especially nko twatandika kugamba oraya kugira ati shasha
haza kusheshora narra na nubwana ubutumnonga buri kushesha episode yo kushesha uranarra haza munonga ningashi echwayenkari ahonama. So you can easily tell ugo mwana na kwa kushesha ashasha because harmu campaign involved. So UTI ne basakwata abana bato, UTI ne basakwata n'abakikora batacine bibabo, UTI ne kwatana n'abatari kuterana. So UTI ne kwata buri muntu wema. So ubundo takabori yaho umushaka kugira ati bishika wagera muka UTI ukiya yo chuzo utunyo mushamuherera ryari hati yo nungabiro. So it's nendwara inagira no basa kwata no gukota shambini konke kwata byo kabye chama. So abantu bona n'umwana muto na n'umukuru n'umukikuru ne mukwata hazo mukugenda organizinga twachigambira kandi utakajoro tibitu nyubu mushija kayagira heru no manya hati banjizere ngo bashija bari heninga bakaza no bakusinga yo kufu aka video call nero hoburda chika ora nyereka video call and so obundo muntu naza kujata nazo mwirwaro banja hunine UTI no chwebu kwenda ahabwo kuba no teka ngo bundi yajiha umukushamba ningo mukuterana. Wale mnunga uchitwine ahatayari west program omushaho wawe kandi ne kushibwaho Abaryantonde School of Nursing and Midwifery ntugamba nshonga ya urinary tract infections kandi Dr. Justus Ampire omushaho aha St. Augustine izishaha yanageza kutoreka indware za UTIs mzija hosta nuzukwata ubwo hato yiciriza tubanze tukumze mukace mnonga ntugaruka utarga ahatari west. Emmere ogire sinaye nga siraba kawaka weekali wano teweerabira leta bubiri sumulula buli alina akacupa kyokunywa kikongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga janawuzi bagiteekamu eryomo ombise gwenjuki nagwo ogusanga omwo kagaba waaka kanyweko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'ekyama Enterprises Limited. Kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 oba 0783 10 38 waaka kombucha drink gw'oba yekka. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Omagarageseji arhembere eri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo nitwanturonde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebiri kuhezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful.
bino bintamye yekene nawe bwante wali sanyi geri mpewa kazero kombo cha drink Bublan akuja chako What is it now? I don't know. Later. Kakane buli magenda kufuna. Laba no rena sange. Neda kachiri bashiti. Gwengera kuwa kazero kombucha, gwengera kuwa kazero tawata. Naye kwata. Kochimanyi mbona bana bade myaka musanvu beddu ngabali mu business. Kali buli mungenda mu myaka tumakwata. Bino bikoleddwa aba Jonathan and Frank Investments abawongozi ba People's Choice Quality Award 2025 bakuleetedde ne Kazero Drink and Win Promotion era nga ky'osanga mu kasaanikira ky'owangula bw'ono Kazero tewali kikuwangula. Muna komune bwatari wese tuchim program omushaho wawe omuhereza wawe ndi Olivia Kamsime kan program eje omushaho ne kuchukwaho abari Antonde School of Nursing and Midwifery abwa hati bakwinira mchana mnonga yomazire senior yakana okubasa okushaba omwanya okatandika kutendekwa mbukwati na certificate of nursing hamwina na midwifery okuzarisa kandi bakujangu bine na diploma zo bwato ine certificate nyono basa kuzayo otunje diploma konkecha man mnonga no kugira ngo wa certificate usheme kubashikire ojungu hamwena no kubara kando wa diploma ushemerire kurebeka ngo at least omazire myaka ibiro mfield kandi oine na certificate ntugumiza mu kuganira hanshonga ya UTI kandi Dr. Justus Ampire na ageza ho kutangaza na mnonga heche muntu abira tariko manyokwe ububurire nibwijaho buta na mnonga na affect no kukwafectinga amagara gitu Ngendware zindi omuntu ayino burire bwa UTI abasa kugira obushisha okutera umutwe oburiro bunu basa kongera kwereka obubonero nko kushesha kubi okushasha orukushesha kandi oburiro bunu basa kweyongera mpaka mu nsigo zisisikara hati echo kubanza nyenda tugume tuyijuke ngo twageta urinary tract infection akakagambo infection nutuka underlining abwachi twina infection z'emiringo myinshi haza hariho obubonero obukupresentinga with all the infections wachetegereza why ahubwo bo mubiri nuguguriyo nugurwana so uyo bwokura wagira obubonero wagira kabonera kanaka no mubiri guriyo nuguruyaktinga kurwana sendwara so like any other infection a UTI umuntu nagira umushisha naterwa umutwe engingo nizicweka ico nyenda tubanza tucetegereze rero nzara ziriya zenyine ezo wano expecting now why because the infection eriyo mbagara nico nakugerera netambura nayo erugomora hago etemba ezo munsugo because a UTI neitana nensugo yaenda it can cause a kidney failure ahabwo kuba ni infection so therefore na umshagama nayo nejireta nezamu ningana neshagama na respondinga because ubwiro bwinde shagama ne kuba nerwana ibindi abantu birgeho konke shagama blood cells ziri umshagama nizo kuba nizurwana so okuterwa umutwe okuhendeka engingo okugira amakaro can be sign ya UTI so omushaho kwaraba na kugira ati koruba no mujoro tkunkani nyihurira mukakashija akakuja ati nenka katujebere otartana otarumuterembi UTI uno manyiwe tchebero mshija ndai because nayo can present like that however ebyo kubaho hagiraho nezindi signs ezo kugira tkunka kandi raikire ni UTI so ohire hwezi signs za infection za burijo twine signs ubundi ziriho specific especially zo kwate bicweka byecamo zirumu okushesha kubi twagamba okushesha kubi
hata ichikanshobora tsera tumanya okushesha kubi niki okushesha kubi kurimo okushesha munonga emirundi myingi kurimo okushesha kuche munonga kurimo okushesha okashasha kurimo okushesha ochoba wargayo kendo garkeyo okoko tukushesha munonga nenkari kusigarayo ukashesha okahorera ngo enkarti yawe yo niwe ukarangu ni tema now okushesha munonga nikimanyisa ki frequency no basa obutachengo mu ihangwe kuzo mu ihangwe no rye cyo bakiriyo jiroti ikizoke konkechuro omuntu no bwakuba ya nanywa biya yaheza because yo biya wajunyo wenda kugishesha no gishesha basi ninga wanywa buri chumwe at least wasesere hatugire ngo wabiya amashamu kaga at least wasesere munongo sheshe mirundeje ebiri ninga gumu ninga obutashesha kunga warano sheshe mirundena etano makaga ndaba harozo abo kube mirundi ne yaba myingi especially when you are at rest obyani ejo ne yaba mirundi myingi so nco tukugerera ngo waba nubuzo muntu no shesha munonga omurreti ingire nananyecuro ojiroti nyecuro osese oyu mukire mirundi ngai kushesha nikiza kumwanguhira because abantu akushesha mirundi myingi naraka kucumanya abukuba no kugujijira takugujije burushaha no kushesha bushaha no kushesha so omuntu kwarasheshe mirundi myingi teste yo kubanza yotafayo banzo chebeze nkare umuntu washesha kuche wajyo byirasi bibiri byamizi wanywa biyitano kunkaba noramba shesha barga yupe usibe wakati abo kuba niwe no botabaje naye ko nakabasa kuba kabonero kendwara ya UTI obriro ubu bwayiyongera mu ruhago obasa kutandika kushasha omugongo hamwe no mundanto ko Dr. Justice Sampire ari kushobora sayini zezine ruhago hato ruhago kuri kubanda shasha uretera washasha omundanto haza na no mugongo so pain kuretwa omugongo yota kuchenga noro omuntu yakuja ati mugongo ati njangishita bere munonga ati ninganya na mere munonga ashikotura no shitaba munonga kurugaka kutura no inama kutura no hinga oro vesada no washasho mugongo washasho mundanto nenkari yabayero sakujirota kandi ubwiro bwinde nangwa abakutureba nabachara kugera hanyukura nshasha mugongo ntomuchoma yet a simple urine test just kuchebereka is all you need. Dr. Justice Sampire nahiga abakazi benda ogumana baza kuchebezenda abo kubana babine kubachebere nkari okumanya babine oburiro obu kandi baba bwine babase kubaho obujanja bucerkari every antenatal osheme kuchebeze nkani na serimu echo turi mandatory actually ito to anthropotinga warpotinga antenatal etaro hizo tests hatobo kuri yo system te kuza mkantenatal bakujango ijuti yaba it's not a complete visit. Now, konka beskare no kureba bine ATI ningashi baba bine mu arhubu koko tukubantorondo bakweta ketones no burwaza kubukwa burumu suspecting ngo mukazi na basa kugira preeclampsia ebyo nebyo rindizo. Now, hata bakaze benda na nakushoborere ngo nenda norhago ne twins ne chukuru na choromana area kwe contracting area relaxing mwene kwe kujireti ejejireti ejiyajireti ejejireti wachetegereza now kandi twaba tuyinenda nyinenda te kwenda contractions wachetegereza therefore nechendeza uruhago n'urucendeze mirunde yo kusheshamo abo kuba kwe kuba myingi nyinende gite hataba hweki katujiri nicho kurebera omukazi wenda yagera UTI nikiba kiri very very important kuraka kujijanja because yasheshe mirundi myingi nenda ne yasiskara so hati ne prevent ne jeza ho kureba uruhago rwa marakiri utasesere asa twakigambira ngo
engaruka yo kuguma mu ruhago bwire buringo ho kusinga ubwabe buyakobera umu nekore ndwara. So in between okuchererwa okore ndwara ate ndwara nayo erete bizibu konga ezo zona ni dynamics zenda ndicho kurebera hati na ministry kinkurizinga time zantenet burtuka twinina hati na munana and more bakishe bajamu nana and more and above. Yes kugira ngo wajuru kuwaba utakaza kurinda na yejo tujete visit. So hati nicho kushangira abakaza binja benda by the way nabinji kuza kumangwa inenda najura muka UTI cyo gire kacheza bachebera nakiri because already iterasi neta kwenda contracting therefore nete kuguma nebihabiha orahago kurangu turwakorecho oburire bwa UTI binakabuka hango hamukazi wenda abo kubano basa kuretenda yargamu ningo kuzara umwana atashikire hati kurwara UTI twagambaho area frequency okushesha munonga harora ikire hudu ngora hago okuza kuchesinga utubukoko waza kushesha munonga haza kora sheshe mirundo myinji nyinenda nayo yaza kutana ka contractinga kujirebisha therefore nyinenda yajirebisha. Number one problem naza kubaho breeding pregnancy okuju because nyinenda yatandaka kwekama so neza kuti destabilizing umwana so kwakuba hwecho arona like le hudu yokuruzinga pregnancy jo actually UTI wasa kuberinga number one umukureta unexpected spontaneous abortions okurugwa mwenda kwa bachara binji ne basa kuretwa UTI apart from frequency gukachitahari konka obwiro bwinji ni complication habaho obu contractions haza enda no juruzinga ninga umuriejo process yo contractions wachererwa kuragurira na haba mu destabilization omuntu obumwe amwana kwako bana forming hariho harmonation mikobero so umcho kurebero umwe hariho kugira ngo umchara yagira icyo bakweta Mr. Abortion nchitegana saba cyara binji omunda hari musaka nekura konkatera mukanda azokwira umwenda kashohora nakakarumu kashohora shading so na UTI wo jino mbwiro bwa shading contractions zabaho nyingi ne kashohoza ugira that Mr. Abortion so ne complications zezo ezenda ezikubasa then nakano mweka kagumana kanyangarana kabakachi karyaje abwendwarejo wajara nanka umurro kagama nakukunkana kanyangara ushanga uine premature ushanga uine kana kache ushanga uine kana kine birth abnormalities or that because of just an episode ya UTI ewadizro inenda bari mnonga twinata ari wasita kandi tshim program omushaho wawe kandi jine kushibaho abaryantonde School of Nursing and Midwifery twine Dr. Justus Ampire tugeza hona mnonga kushobora indwara ziza urinary tract infections indwara zo kuzuza umuragono zkwata bashija n'abakazi nko kuyatushoborera kuko bwo hati ni byinji mnonga bishine kugamba hanshongeji ekituri kushaba ngureka tugarishe weekend kwija tubase kuba ntongera okutangaza nasho kushomesa na mnonge kwatagirye na UTI program n'omushaho wawe nabandi Olivia Kamsime ekatureba ne wiki erikwija program omushaho wawe yabane kukibaho lyantonde School of Nursing and Midwifery libetabe jibwena abahiriza senior kanane ya mukaga kwija kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science